RUNMAWI TV clear tu te chibevek ole vanal chhuangi kania CHANCHINTHAR ilongai thlang u amasa in chanchin langsar zwalte hitachi cha swala akhal tu lal chhuang zela kumsomni le pathum me chu amuna aboral voin somadar som pakhatle achan ve khan DCP sapui hola bana kai scheme hmuhnawm progress partners thlan chhuah first batch tetan orientation training board sai ani Voin Khan Dudo Office Mamit Marvenga Pilal Mangai Zwali District Urban Development Officer Chuan Swipe and Safe campaign ni thum chung ni somni paruka changa ni somni pariat march sang ni somni pangagal puitu chu ahong tuna chanchin kim changsokin hitachi che swala akhal tu lal chhuang zela kumsomni le pathum mi chu amuna aboral thudon na in atarlandanin Aibok le sabwal inkara nathok lal chhuang zela kumsomni le pathum pulal remliana late fapa thinglian khwa ser chief district chunimin tlaida ruk borvel khan ama khatlai hitachi ina chaswala kongthlang lama lumin amuna aboral ngal nia thudon ani Voin somadar som pakhatle achan ve khan DCP sapui hola bana kai scheme hmuhnawm progress partners thlan chhuah first batch tetan orientation training board sai ani Voin training a hian topic shang bana kai scheme in shilfia nate banking loan details and processing entrepreneurship scheme le entrepreneurial mindset tele accounting bookkeeping and day book te inzirtir aniya topic kar laka hian achuldan ang zela zona le chana hun ngal ani bok Voin Khan Dudo Office Mamit Marvenga Pilal Mangai Zwali District Urban Development Officer Chuan Swipe and Safe campaign ni thum chung ni somni paruk achanga ni somni pariat march sang ni somni le pangagal puitur chu ahong Pilal Mangai Zwali Chuan Swipe and Safe chu munpui zok aizolama kalpui ani to a alo tling le a Swachh Bharat Mission le day anywelem malak na changko pawat sai ani thu soin kan thil nei kan man changkai to lo amamo tu ten changkai zo ka anlo man theina tur bat sai ni in zirlai no pang form zirlai bu le anmamo dangte kan chhor to lo tur midang ta na pek emo kan mamo ne na in thleng kwal ani theina tur bat sai ani atia mamit khopui chunga changkai taka man ani theina na lo pan cheu turin mi pui te asomani Swipe and Safe bungro in thleng run pui hi mamit khopui chung mun thum Dudo Office mamit marveng market bazar veng le waiting set field venga te Dudo Office a thokte le self help group member 10 an kalpui don ani Mizoram State Commissions for Women's Chuan Basic Services to the Urban Poor BSUP Edenthar Aizola Buaina Nilaini Khan Suamoto Asiam Thupeka Tarlan Ani Danin Social Media Kaltlangin Mecherwal Kongpuya Inswal Boy live video don aniya he video hi ngai thutak ngai tak ni na lang anti Edenthara Mechanau Pangrwal Inswal hi social media video darle soizui na chuan march ni sompakwa sang ni somni le panga thlengkhania soi aniya tho chan nivel khan video hi adarta ani walau taka inswal boina chu meche zo omna ti borban na ni in hetiang thil hi thlengto lo tura rang taka malak zui angai thule video a thil thlengpo adik ngeyem ti finfia angai thute boina thlenna hmun BSUP complex Edenthar Aizola thlengnia soi aniya he thil hi alo dik ngei ani chuan anni laka po dan anga malak ngei cha anti thu an soi hetiang ani awangin Mizoram State Commissions for Women chuan he thil thleng hi case a ziak lutin MSCW case number 12 by 2025 Suamoto in Aziak Luti Antarlang Superintendent of Police Aizol District 2 dan anga thubuai zialu ani theinan malaturin an beisei ti Antarlang bok Aizol District Child Welfare Committee CWC chuan nilaini khan thuchwa siamin video theder tu te hi pai vek turin an ngen to bok na thial police duty te chuan an thudon bo zuya tlaivara an chan nuwa tukin jing khan khoshia le tuichang leibula heroin number 4 hongsom thum pakwa gram zali somnga pakwa point pani an mana hengri hlo an man te hitwal chung rate chuan chengnuai som pathum singsari sangsari zaruk somruk man hunia chhut ani khoshia heroin an man hi gram zani som pasari point pani ni in twal chung rate chuan chengnuai ruk singa sangkha zaruk somruk man huwa chhut ania heroin nei tu nia in chal
isag lal shat puya kumsom thum le panga lal ming liani fapa farm veng lunglei le lal lom oma kumsom ni le pakhat vanal pe ka fapa ram thar lunglei te bak te backpack achanga an man ni in an phurna scooter reizi dum le an mobile phone po an man tel bok tui chang leibula an man hi hong somni le pani gram zani somli pani ni in twal chung rate chuan chengnoi sari sing ni le sang ruk man huwa chutania aphur tu lal hun moya kum somni le panga dot chunga fapa sai ku ti veng thing sai le lal mangai sanga kum som thum le pakhat riki a fapa ram thar veng lung le te hne changa man ni in an phurna lir thei alto 800 le an mobile phone an man tel bok vo in ve khan na thial police te chuan thil ti chul poimo sang sang boy pui ngalin case register fel ngal ania an mi man te hi lung leilama shwai ngal an ni Mizo Mates politician Beryl Vani Sangi chu Federations of Indian Chamber of Commerce and Industries Nwaya Women's Wing FLO in Annual FLO Women's Achievers Award 2025 adong Thochan Nizan Khan Taj Vitana Hotel Guwahati Assam Aizawl South Tribal to MLA Nula Beryl Vani Sangi hi Assam Governor Lakshman Prasad Acharya chuan ahlana FLO Women's Achievers Award hi kumsom chung omto ni in professional line sang huamin Mizoram achang hian zaimia mami varte in alodong to bok ani Beryl chuan award dong tura du sakna adong chu thilhutak ani thu soin mechia te politics a antel hi intluklan na atana apoimo mai ni lovin khotlang nun nuam jok nei na kailon ani awangin ahlutak zetani ati Voinkhan Urban Development and Poverty Alleviation UDNP Department Bultumin School Bungro in Thleng Run Pui Sweep and Safe Honna Income DC Office Kotzola ni ania Puchimala Siva Gopal Reddy IAS Longtlai Borsap chuan honna nein aman pui Puchimala Siva Gopal Reddy chuan zirlai bu uniform le zirna atana changkai thei thil te pai mai lawa in thleng ani dona wangin sumle pai tam tak khoral tur vena chatakani ati zirlai no pangle nu le pa te po zirlai bu le uniform hlui an nei te lo tiral mai lawa hetiang hun lo ngai chang thin turin angena Borsap chuan school bungra in thleng run pui chu chin chatak nia asya thu soin malam huna po chunzom zel tlak ani thu atarlang nithum chung o tur ani angin Puchimala Siva Gopal Reddy chuan zirlai no pang nu le pa tam jok he hun lo chim tura somin hlok taka mang changkai turin du sakna ahlan ngalbok school bungro in thleng run puya hian zirlai bu uniform pekhok le zirna atana changkai tur thil chu ken khom ni in mamo nei ang te athona lak thei ania bungra in thleng te chu felfai taka chin chhia ani bok Nimin Khan EcoFest 2025 chu Dampa Tiger Reserve Mamita EFNCC Minister Pulal Thansanga chuan khwalian ni in aman pui Pulal Thansanga chuan EcoFest 2025 flotlin nana chanem ngai taka na thoktu te chunga lom thu soin kan Chief Minister zo takin asoi angin hun thar kan chuang kain mishing pon kan omdan kan thak zel achulati a chutiang bukin mi pui te po kan nungcha te tan silai manga pasal thani to lovin camera manga pasal ni achul to zo kani ati Dampa Tiger Reserve venghim turin kan zawain mo phuna kan neya hlen ngeya theitop chwa turin angen bok Minister chuan sarkar chuan ramsa ran nung thingle mau hum halnan online complaint portal siam atum thu soin theito pinma alamek ti asoya heta hian minglang lawa complaint thelu theitu rawa manni in dan bo chetu te chu shem anni tur thu asoibok kanung cha te kan hum halna konga hian forest department mai ni lo kan YMA te an poimo ema in lai china chaneya na chataka thokho turin cha bok voin hian orchidarium and red plant conservatory lungphum phum na hun le jungle safari core zone 1 le 2 honna nei ania photography competition na lomandong tu te na thilpe khlan na hun nei ani bok he hunai hian principal chief conservators of forest chief wildlife warden baka officials tangte antel ani Nimina changa nei ni o tur Karya Kalp scheme noya sarkar damdoi inte finally thiang hlimna konga endik tu tur district shang teta National Health Mission Health and Family Welfare Department chuan training about sai he training hi Dr. Lili Chakchuak
Mission Director National Health Mission chuan damdawi in moina final le thiang hlimna te damdawi in atanga natna dar tur ven te damdawi in bolhlo song bol dan dik taka song bol te eco friendly chungchanga malak na te hi kaya kalp thil tum poimo tak ani thu soin training hian ra chatak achwa ngei abe sei thu asoya thoktu te thoho na chaneya taimataka sarkar le mipuite ta na thoktu rin acha he training hi Dr. Arlal Chuan Oma State Nodal Officer Quality Assurance NHMin Kai Shwayin District in Senior Chief Medical Officer te District Hospital Tinachongin Medical Officer Nursing Superintendent District Program Manager tele District Tina Program Assistant QA le NUHMIO staff te antel ani kaya kalp scheme hi kumsang ni som panga achang khan ti chan ni in sarkar damdawi in ten moina final le thiang hlimna konga in el na chikhat ania he scheme omachang hian Mizoram sung sarkar damdawi in ten na satakin ma an so na sa MMA kaya kalp manga in el na hi kumtinin kalpuichin ani bok Vinghan Vada Pahola Planning and Program Implementation Department Bultumin Chief Minister Banaka Innovation Challenge Peng Pakhat Local Immersion Program for Higher Educational Institutes Kalpuina HEI Sustainability Pitch for Progress ni aniya Dr. Vanal Thana Honorable Minister Higher and Technical Education Department Swan Khwalia ni in Amanpui Local Immersion Program hi Sustainable Development Goals SDG lam hoya kalpui ni in SDG chungchang shat na zawzo kasirlai tele Mizoram mipuiten anne theina na buat sai ani he program noya hian Mizoram chunga college zongzong som ni in district ina khoshang shanga zirlai te zanria kakalin an khokal na ten har satna an to tele mamo te zir chiangin chung an har chatna te chu chok jang khai thei dan le an mason zel thei dan tur an ngai to sak don ani zirlai te thiamna le fin na hiram le khotlang mason na tluan tling thlen tu ani theinan he local immersion program hi duan ania HEI Sustainability Pitch for Progress hi ni chung man tur ania voin March ni somni paruk sang ni somni le panga hian Aizawl district chunga college telten pitching na hun man ania college som pahni antel ani Kati zong kha chanchinthar kan puan thei te chu ani e. See you.